O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei tae au, mā lole soifua manuia, alo mai o tā lalau Radio Samoa. Ua whaamauti noa mai le ofisa o whainga pālota e tau nuu mai lava lau pepa pālota po le Easy Vote Card. Tolu tesi whamiliona, le au whai o Easy Vote Card se mo o mia ona lo mia, pitai. Tu samalitasi tesi whamiliona, le to atele o tangata o lea lava ile I maua lato Easy Vote Cards. E whai ai pālota, ma ua whaali ai le pālemia Chris Hipkins, le whaapapole ino ia I le whaatuai. Ma o le afoi ua fiso o ta iatu le whai lau tusi ala lato pāti I le ofisa o whainga pālota. Talitali ai pēr lai lato ele I maua Easy Vote Cards. Wa toe whaamamafa mai le komisi o whainga pālota. E le whaapea a le maua le Easy Vote Card ona le mawhai ai leo na whai alau pālota. E mawhai lava o na alu le whale pālota mawha ai loa I ai lo suafa. Ona sue lea I le au whainga aluenga I lunga o le lola pālota. O le asanga fua vai aso nei, na amata tatala I le avanoa mo I lato e mana na o e vave whaia lato pālota po le early voting, ma e o mai ana nafi, e tūsa ma le se lau tolu se fulu afe tangata wa uma o na pālota. A whaatusa le se lau tolu se fulu afe na pālota I totono o le asanga fua ma le aso lua o le vai aso nei I le early voting. Ma le lua aso mua mua o le early voting o le pālota o le lua afe lua se fulu, na pālota I le lua se lau ma le ono afe. Ma e fōlinga mai ai, wa whai lava si tuai o le tausanga le nei. A whaia e le talia ina le Three Waters o lona winga, o le a whaalua ina le tau e totongi e tangata au ki lani mo le suawa I totono le isi wha tausanga o iluma. O le olo o whaawau ona te ena I le pulenua au ki lani Wayne Brown, le swinga le e tase le pulenga o le suawai, ma sau uma I lalo le Three Waters. Ma I reporte le tio a New Zealand, o lo toe moli ma waise tasi o tangata whainga aluenga le council, a whainei ai whaalea o ngā ina le Three Waters e au noa, ma se isi whainga e suitu langa I o lona winga, o le a whanga I lunga ma le tau e totongi e au ki lani mo le suawai. Wātangia mai ai fo I reporti, o le e mana o le council au ki lani, I le isi whainga malo le atu lai mai le pālota I le vai aso fau. E nā te wha maoni ai na mai le whainga fau e totongi ai tā lafu, I lalo le pūlenga lea le Three Waters. I fuafuanga ma mau le pūlenga suawai au ki lani, e silia ma le se fulu tolu piliona e mo mia mo polo keti tau I le suawai I totono le isi se fulu tausanga o iluma. Ma oni polo keti o lo wha moe moe uma le wha atupe ina I tupe no no. Ma oni no no ngā tupe a whai a e misi mai le Three Waters o lona winga o tangata au ki lani lato te totongia. Na o le 5.1% o whanau na sue le literacy ma le numeracy a le NCEA na ausia maka e pāpasi ai. Wha ai unga leo suenga na whai ai masino uni o le tausanga nei, le ana sue ai, le whaas fulu ma le tasi iafe whanau a onga. E ui o le ana iai na I suinga I titi o le suenga na whai ai uni wha atusa I le suenga na whai ai a September, o le tausanga te aluai, e whai lava si maua lalo o pasene o whanau o lo o whaamani aina. O le toatelo o whanau na sue, o I lātou mai le vasenga se fulu, ma o le reading, writing, ma le literacy, o vaenga nei e tolu e mo o mia le pasi umai so o se suenga o le NCEA. O suenga fo inei na mua I whaatulanga I a mata whaamalo sia mai le tausanga fau. Le whaitau lia I suenga NCEA. Peitai, o le uato e tu umai le lua tausanga I whaata penai ma a mata whaitau lia mai ai loa, mai le tausanga I lua afe lua ono. E ui le mawalalo le pasene o whanau wa onga na whaamanu iaina I suenga nei, mai le minista wa onga Jan Tinity, e le to a tele whanau na su e ma e le tala whea ngai ai ona whaia nisi whaai unga. Ma olo o atangia mai ai foi, e fau uma le whaatulanga no suenga nei e le ngatai whanau, ai whaapea whaia onga ma olo o tau whaamasani ai. Ma tala whaai u? O whale mai middle moa ma whangarei whale mai e mawalu lunga I lava le whai numero o tangata e ngau ia lato te avale. E ivas fulma le 5 te avale a le o tangata e whai atu le whale mai o le au whai ngā luenga, na ngau ia peta lepe fo I totono le tausanga I le whale mai middle moa. Tusa lea ma le valu te avale I totono le masina. O le whale mai whangarei e so o atu ai e pe ona wha amawina ai, e tolos fulma le iwa te avale ripotia na ngau ia pe na ta lepe foi. Mai whale mai nei e lua, o middle moa e mawalunga I lava, ma le e pe ona toi ripotia I lava e tangata ngā lulue, o so whainga e tolo se fulu ma le fitu, ai 5 ma le valu na ripotia e ngase sulu atu le whale mai whaapea ai ma tangata asiasi. Ta wai le whewhewhe o le au whai ngā luenga ona o le whaatupula ia pe o nei o so whainga. Mai le New Zealand Nurses Organisation o se tūlanga I le o toi fia ripotia e nisi o le au ngā lulue. Ma tā upu nei a ngā I le pūlenga le soifua maloloina, I taimi o so whai ai alato te avale. Ai mai pūlenga le mtanga luenga, o le watau mawhai e whaau popo mea poeata, whaapipi I isi moli, whaapea masikula ti, a wale leo ina o ka paka.
O talana o le nei tae au. Manuia le aso.